Hansia Sopo Phan Kesu Kelang Jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Kirap Kapajirda. Hamren Rong Supialong Congress MLA candidate Agustin Hi Abaha vote Kerega Mai Kangni. Tekok Tiki Honghap Hongru au Sumaratumapan Samagra Shiksa Abhijana Tumpen Sikila. Nangletum Hiti Kahelopen Kedam Ninka Saksak Doma Doposita Matha Ikri Humre Ignon Nangletum Adung Hepkedo Pangcho Enterprise Nangletum Ladak Lomekji Lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humri non MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road Rongkela Dipu. Kardom Pini Prime Time Birta Longpen, Nilisami Jirbon Kilingpi, Non Arjuik Thap Birtang Tompen. Chinthong Han Serong Amekar Prodip Han Sepen Achor Basa Piteron Piatum Aserjang Keso Puthak Kedam Tang Thereni Phai Inquiry Karbiang Long Life Hinpen Birta Pachetak Pon Therapy Pini Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Adimalong An Paledamsi Kirapajera Aho Chinthong Han Serong Amekar Prodip Han Sepen Achor Basa Piteron Piatum Aserjang Aki Biabang Bining Pending Kan Pliso se Apian Setami Akeng Damun e Anparta Ingnia Matsi Unde Kecho Kijunta Kipin Ponang Anlo Bangso so Keso Puthak Kedam Tang Thereni Phai Inquiry Karbiang Long Life Along Birta Paklang Ponsi Karbiang Long Autonomous Council Kacharia Tumalong Anta Angtong Kile Damrok Ajok Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Japonsi Prodip Hansia Bohalong An Paledamsi Tangka Kereng Kirap Itekanglo La Bangso Aputhak Karbiang Long Life Hinpen Kerapa Chuhang La Bangso Birta Pachetak Pi Thapusin Tum Karbiang Long Life Pensame La Bangso News People no La Bangso News Arjulong Pen Ilitum Ladak Nomati Constituency Ritesh Inghi Deputy Speaker Alang li aning ke me La Bangso News Tech Lock Pen Aning Jikang Onesi Alang li Tong Sekot Pini Wang Pen La Bangso Sopan Tangka Mahada Pajitekang La Pen Tong Sekot Gari Tik PC La Bangso Sopan Akelo Medical Kecipaklang Pansi Pini Pingkapon La Sinon Hadak Non Ili Kabulong La Cameraman Paklang Tu La Lo La Suso Lo Pilon de Sar Wang Pen Pingkat Yes Ono ajab cita nang pitu nang cilang dun fopulo ajab ta nang cicak dulu. Cicak dulu di. Nang di pantani cik sam ono sam tulang no hen pansi kami. Oh. Kita sini ya pansi kami nin cik ke ulo la susu na pam nang kilang pitu cipo. Oh. Nin tum cilang te te da josi alang tum sala tum nang kilang ono ko. Nin cik te ulo. Oh. Oh, lalu la susu ke lang kan la pusi nalu sini Ameka jang jelo alu da jang jelo ajuta la pulok si maningkan tilo si api po tungki kelana ong si kisung tektik ke bo tektik apuwang ho sung si nang mandelo la si non lan kisung tektik apor ho retesting hi wang amena wang si tangka mahasa pajir dono la pencicak lo lang la susupan un ange kesu kedungwe kelang je pas Keso that also Pan Keso Kelang Ponjia Pan Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Inghia Sanghopen Gari Thik Bidunsi Dipu Medical College along an se Kapachelang Damji Abidi Pinkhateka Dena Rongpen Bikram Teron Karbiang Long Life Kedam tang ningkan surhinira inkoya ningkan Silonijan Press Club ingpu therapy patumi Bornir Jalong Silonijan Press Club asai hem tame ingpu ponlo Raratumaphan combination back rabdun thekji menepu mate attoganu kido araratu son surya kisung puthak klardak pen sarkar thainu kewan thekjia phanpura siloni jana hawaralong pherangke claim bangatum chingrumsi kedam tang ningkan surhinira inkoya ningkan siloni jan press club singpon therapy patumi therepo niphai inkoya hinirni bornir jalong siloni jan press asai hemtame impuponlo Bangso sa hem MSC Barim Borsing Rong Pilapen SABF Maipu Pastor Aron Teronatu Arideng Pensi Impupono
Lasohut Silonijan Press Club Advisor Anand Terang, Silonijan Lem Samaipu Khogen Teron, Chunbang Welsoning Leng Lepen Jambili NGO Maipu Manaf Terang Atumta, Aluhiaman Pen Chitongdu. Silonijan Press Club Amaipu Subhash Terang, Dun Maipu Sarbinong Timung, Chunbang Jameson Teron Lepen Bidisar Anand Terang Atumpensi, Silonijan Press Club Langchari Ponpo. Lang Chithing Pen Subhash Terang, Karbiang Long Live. MLA kilik nang katibok bomajok Ratcharia song atum vote ke hang kapasik pon mai along ini pon bomlo. Ratcharia song kapre atum asonsi pinile thota Congress Ratcharia song atum pen hamred MUB athengno ahong chatai along vote ke hang amai pi paman pon. So cheng MCC amai phu longwel phang chopen kachiphem phu pon bangso vote kerek amai along Congress asong pen kachitoi duna bang phu Agostining hi Karbianglong Autonomous Council EM Barim Singh Teron West Karbianglong District Congress amai phu Sarthek Ramsa Chhattisgarh pen Youth MLA Ramkumar Yadav atum pen danglok ongdung Congress asong japu asong japiatum mayalong chitongdu Josi MLA पहाड़ लोग करते विधानसभा लोग बन के आर्टिकल 244 में बोला है कि अगर आप लोगों के आशीर्वाद से असम में कांग्रेस के Bangsohut WKADCC Maipu Sarthek Ramsa pen mayalong kaningje ponatengke Rup Singh Teron ason thop a oda dur ka venai abang phuke Karbia khayang bong longa thaya velu pusi Rup Singh Teron aphan arbok pon antara dua puluh dua siksi itu lah peninggalan sopan itu why bang Lapan media nomor sepatlah Imawa sopan ini bukan dia sama ciputo Bulan siksi dulu tante Cuaca dia menggi Renang yang menggi Rikau yang mau begini Lapan Awal itu otak dulu kelang lo Agian kare Tirthetas nomor tanya kardian lagi Nona phonga bangke socheng araratum Rup Singh Teron aphan kaparem par e pratpo non ke EM Rup Singh Teron aphan kapathe rakjia phansi BJP atum ticket ki pima pusi nitu mathapon puta mayalong ningje ponthu Sona muni tham socheng araratum nili chini pamelo noni phonga bangke akan papar e pratpo aphan bangke lama ke nili chini pamelo nasi koti nili utum nili tunda mathamo BJP itu dah lepas kata cerak media pandang tiga di pima kita diri memang hadam semua. Akhir rusing karena filai no bukan soteng masih naik lanjut. Angge soteng mana pulau? Hajin tau, nangai yomamlo. Niliphan nang litu bahir jume nang pidun pen MLA nang pamandun pulote a constituency tinalong humri damsi akisung doan kapapleng ponje phansi klempon bupusi Agostini hipen pherang kyangno lamthejai si socheng pen ongdunga voters congress amailong nang che okdun lo pinia mai pen chinidak loje bisnong boithalang su pen bangke Congress higher lo puke lage pinia mai pensi lardak pen sini pon lo aku nilike rat phan kache songa joine si bang high command ta niliphan ang ticket pilo niliphan jong si bisnong boithalang so rat atum kaching hondo mate ahir jume pidun pulote jong si nili MLA mandet pulote la bisnong boithalang so hawar angkang arlo a development a scheme do an pipima kesung gitu constituency wise neli humri dampo la constituency wise alang ko pipima ili tuma rada tum ke phona lahai kadu gabe alam ili tuma leader sapen chingwai chingsai si bangso mailong ki ongdung BJP araratum Congress along chipa ogdun si Sarthek Ramsa ripak pachandu Hamren pen Daniel Inghi Karbianglong Live Kardong, nili kaching hon sungsi so karbi ke video arat ketuan. Nili tum karbi kuru sa chingu mamai ke siye hinten non ke bangji terepo ni paing koida nerke parni hidung amai aron bari maphan padu ponji pusi nili tum arni hot poniklo kasi ketuan kaching hon jirpo pi purun kaching lok don mekara doan kuru kulak tongria sa long pa sa doan tabang suarni
mijung ahabar nongki kamsa arong mate labangso mijung arut along hadak nilitum KKC inglong kiri habaramai rat amai pilapen karki ke video amai di ponji bangsuar ni sat phong alam bensi cetan simung ponji katu kabeta nang cetong nuni ko pusi nai tung katu kabe paniri kong chun bang hinten nang cho phaponi lo pardon Teke Langjun Higher Secondary School Principal Jiwan Chandra Bhuyan Ingpu Pidunsi Teke Langjun along kido Wellburn English High School along Ingdeng Kep Ningkanesek kapathu pangcheng pontanglo Teke Langjun along kido Wellburn English High School along kedam tang therepo niphai ingkora hiniarni Ingdeng Kep Ningkanesek kapathu pangcheng ponlo bangso kapathu kapangcheng ajai mek kedeng ahut mai setami pangnipo আমি পথ দি দিওঁ তাৰ কাৰণে আমি কি হয় ঈশ্বৰ কাৰণে ফোন কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰটো আমাক ব্লেছিং কৰিব পৰা নাই Vice Principal Padopti Mungpen Kachibham Pupona Mayalong Aluhi Sar Poman Pen Teke Langjun Higher Secondary School Principal Jiwan Chandra Bhuyan Manpeng Aluhi Pen Phuloni Revenue Circle Mondol Dhoni Tongpi Pha Pangjang Aluhi Aman Pen Joy Singh Rong Chehona Tum Pen Danglok Penang Anaman Kido Abang Pubang Phiatum Chetongdo Halapu Bangso School along Kacharli Dun Ausumar Apia Potum Ta Chetongdun Rinti Pen RDP Dun Aluhi Sar Po Jiwan Chandra Bhuyana Hen Pen Kapathu Ingpu Pidunsi Jai Mega Teng Pen Kacharli Osumara Tum March Pass Paklang Ponsi Jutang Akilun Ke Kan Chepaklang Pon Rinti Laso Phi Ason Ason Kapathu Setami Chepati Ponlo itong pen korte la pen ingjiratum pinidak katiso mondili long ingdeng krener kep mondili ki iarni katalon pon la keduan Reverend Father atum pen kardom chipiduk pen la pen monduli si kadu kawe niletum kardom chipiduk pen chingwai pen la bangso ingdeng krener kep ke pachun long ke si thedung arna ma hirjumelo Dong Mukak Pen Samsing Inti Karbianong Live Samagra Shiksha Abhijan Patir Piponsi Nipho Parman Chuki Halalong Tikok Tiki Mate Hong Hap Hong Ruo Sumaratuma Ake Joy Pen Sekelangasai Dengpon Bonglo Samagra Shiksha Abhijan Tum Patir Piponsi Nipho Parman Nili Block Angkang Hong Hap Hong Ruo Mate Tikok Tiki Osumaratuma Ake Joy Pen Sekelangasai Dengpon Bonglo nilitum along stong dun la nili alang li Dr. Sinto Soikya alang li Wang Pen alang penangam exercise abang alang li la parents agar jen depan alang li penangan fan tekang lo la si nilitum nipho an pachogi pusi nilitum mathapono pinipen ini do la si lain kedam kebang kasih sakajo akehelu tumbang penaan tumbang wanune delo hari kasih sakajo la tebok terai an ke nilitum tumi pen pini bang nilitum an bang ke nilitum lada wan iglo Dr. Achinta Saikia Physiotherapist Resource Person Rina Gogoi Noren Tokbi Lapen Borsing Tiatum Pensi Bangso Asai Langchari Pon আমি এইটো প্ৰগ্ৰেমটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা যোনটো দিছিলে সেইটো দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ কিন্তু এইটো 5 দিনত এইটো যথেষ্ট নহয় এইটো কাৰণে আমি এইটো চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অলপ টাইমটো বেছিকৈ দিয়ে আৰু এইটো চেনেলৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি কিছুমান গাঁৱত আছে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে বাধাগ্ৰস্ত ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান মানুহে লুকুৱাই থয় বা ক'ব নিবিচাৰে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে তেনেকুৱা নকৰে এনেকুৱা ওলাই আহক আৰু আজিকালি চৰকাৰে বহুত ফেচিলিটি দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক সুবিধা দিছে সেইবিলাক মানে নিজে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ Chukihela Pen Sonjit Kro Karbianong Live Tangte Pini Prime Time Bir Take Lapu Ansi Kang Toniklo Dome Thak Mei Kardong